apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Gary, agrobata ko na. Ay nawaw, urayan na klabit bakit? Agpalasak laang. Ay sumurot kan tulatan. Adamot sakam. Agkukuyog tayo latan tapno makatipid tayo iti pamasahe no may sa tricycle ti pagluganan ta. Bakit? Da kami kan ni Mari Edna ti agkuyog. Adamot ni Fidel, di agkuyog kayon to. Anya? Ay, umuna akon. Agawaan nyo ti agsagana, ta sigurado amang rugi adagos ti programa. Ala, agan anad kayong araw. Mari Edna, adda akon. Nakasagana ka ka din. Ay na, nagsapakan maray. Ay hindi pare gari nga, hindi mo magkanwa. Adda ije balay. Saan pa'y nakasagana? Ay kunak man no, agkukuyog tayo amapan makifiesta maray. Kasano? Nakabumbuntugmat nga aggunay. Nabuntaw, gunaw. Adadaduma ang makagapaw maray. Ay, nawaw. Anya kumangay, tidaduma ang makagapo, mare. Kasla di mo meten kaya ti rumwar no nila kay mo ti kadwa maray. Agpudno ka man kanyak. Ibain mo ka day ni pare garay. Ha? Ay, kuha. Ay saan anasaya at ti kasta maray. Ang mga numasaktan mo piman di tao. Saan man ngamin akong kumpormi ti damdamagam, Mari Edna. Agawam kit ti agsagana. Tapno addaganas ko anasapa. Good morning, Tatang. Kastamat ken ka na anak ko. Ninanangay. Nagrubwatan anak ko. Itaypay. Kunak man no agkuyog kayo amapan makifiesta. Di kumari na ti kadwana. Makigidanak tao ken Fidel inton madamdama anak ko. Okay. Si Kangay, saan ka kadiamapan? Saan pa, Tatang? Aginanak ita. Taadda trabahok inton bigat. Wen matkit de, nasaysayat matlang ti kasta, tapno makainanakamay. Igatangan naktulatan iti pasarabok, Tatang. Sigurado, adumanan tila ko amakmakan. Wen, siya kung ti makaam mo anak ko. Daytan ti kawis mo ang makipesta, tata? Wen, Fidel. Ada ka di ti parikot. Nakatsinelas, naka-t-shirt ken naka-short pant kalaang may tata. Komportable ag iti kastoy akawis kaw. Aglalo pa ikat nabara ti panawin ita. Wen matkit di ag tsinelas akman mat nga ron. Ay kat, wen saan mat adakas? Agkapita pa tata. Pangurayan ta iti kasinsin ko. Nagkapi akon ijay balay Ay kat, agkapi ka manen atata. Raman ang mamit ti kapik. Da pari-gari mat kan Fidel to sumungad marisalay. Ay, nawaw. Apay matakas dati kawus na italakay. Bagay na mamaray. Ay, una yan. Pinili na kumamat ajay presentable. Taypay mat daan at t-shirt tinusar na. Sapay nakatsinelas manen. Ay, awam mo dakes na. No kayat natin ang chinelas maray. Si kaki idemat. Ay, talaga ang mga babainday ta nga asawak.
Ay, anyan tulangan ti panunutan dagiti tao. Relax ka kadila ang maray. Apay aya a big deal launay kun kati simple akawas nila kay mau. May maya latamot ati simple maray. Saan nga okay kanyak ti kasta, mare? Amangan no panunutan dagiti tattao asaan ko nga asikasuhan. Ay, naimbag tasaan kami nagkuyog nga imay. Ay, tangiwa mo maray. Amangan no mabainan mo piman nila kay mau. Sapay ano mati makangkang iti ibagbagam. Ay, iso nga ron adyak kayat nga agkuy-kuyog kami. Takas kamot dahi nga asawak. Ala, uston maray. Nagmerienda kayo ka din, bakit? Nalpasan, agsarita taman pa'y gari. Ha? Sumurot ka kanyak. Anya ti pagsaritaan ta, bakit? Ay, Kasla makaungot kamat kinitatagaray. di ka makibiyang si ka Fidel. Ala, sumurot ka kanyak gari. Agawaam, napatigtibagakan ka. Ang mabit lang Fidel. Agsarita kami pa'y kan bakit kaw. Ang mga numakaungot kanyak. Nanaid na kasla na pudot ti ulo ni Nana salita Ay dawang nga ron, Fidel. Di nga min magustuhan ni Marisali ti simple akawas nila kay na. Day tala ang ti makagapo, Nana. Wan, nakababain ka no ti kawas kan tsinelas ni Parigaray. Imay kami tapno agbuya. Saan atapno agpasikat. Ay nawaw. Day taga ron ti saan maawatan ni Marisalay. Ibay nan samet ni tatagari. Simple laang. Ngam responsabli matpiman nga ama kan asawa. Saan nga umno arason day ta? Tapno pagpungtutan na nila kay na. Ay naku namon, Fidel. Kita akat madlaw ang makaungat. Masapul pa nga iti adayo ti pagsaritaan da ken lakay na. Bagbagam day ta kumarim na naid na. No nairwam nga agpurma tunggal rumwar. Di napilitan ni tatagari nga agpurma. Unay kamantan gari. At damot nga min nagatang asapatos mo. Agraman t-shirt mo. Hanggang day tapay laang tinsuot mo. San abali tanabang lumot bakit? Linabaak mat. Ay no, syakti mababain iti kastangar aramidam. Agpudno ka man kanyak bakit? Ibain nakade. Kita amot tainton maminsan, pilyam kumamat tay presentable akawas. Di ka kadin agungot bakit? No ibain nak, di ka madanagan, tadamit ni Fidel. Isulatan ti kadwak, sa anak nga umasidagken ka. Na, takonsensyaan nakpailaeng. Di ka madanagan, saan ko nga intensyon ti mangi babain ken ka. Tapnoawan ti rirem, saan tapay langag kuyaw, tapnoawan ti makagapo. Abumain ka kadagiti pada tayo anak e festa. Unay kamatan, Marisalay. Binagbagak laeng. Tapno itun sumaruno, amunan ti aramiden na. Ay, jak maawatan no apay a big deal ti kawas ni Parigari ken kamaray. Tinapataga ka nagdigos ken nagtoothbrush jeta o maray. Ay namare, di nak ngamin maawatan. Ay namare, no siyak laang, kay kayat ko ati simple nga asawa. Maibagam lang ti kastaa. Gapo, tadi mo pa'y napadas ti na ibabain. Mamangan mo't no pa nag-rek nam laang day tamaray. Standard mo laang samay. Kita kauray ni Fidel, nagchinelas matan nga imay. Anya nga iti imbaga ni nanasalikan ka, tatagari. Anya kumangay, Fidel. Di namanin magustuhan ti kawis ko nakababain ka na. Una yun, tata.
Day talaang ti pagpungtutan na, ibain na nga road. Anya nga rod ti kayat na, agporma kaunay? Siguro sa anak mo't nga road a komportable. Aglalo pa ikat nabara ti panawan, na imbaga ta maano sampay laang ni bakit mo. No siyak day ta, sungbata ka, para kawas kan chinilas laang. Masaksak tanak mo't nga road, no sungbatak, abangan no sina taon ti pagturungan na. Ibagam lang ti marikrik nam tata, awan ti dakas nga aramidam. Ni bakit mo ti ayan ti parikot, naglawag nga ibain na ka. Ay Marisalay, awagam da parigare tapno agkukuyog tayon nga agawid. Ay, sumarunudan tulatan Maawagam kit de, tapno makatipid tayo matlaang iti pamasahe maray. Adda kwarta day jay. Ay nawaw, No kayat mo kat si kalatan ti manguray kadakwada. Ay, umuna akon, mare. anya kalakit din mare. Napudot man ti ulo maun. Ay, kas lang amin di ka makarik na. Nilakay ko akanayon ti sang kaibagam. Ay, wen tamangan mo no agimon ni pari gari kanya kon maray. Imbis ada kayong agasawa ti agkuyog. Saanan tasyak matan ako marim ti kanayon mo akadwa maray. Si kangarod met ti kayat ko akadwa, mare. Ken may sa gayem kamay. Ay, unay meten no uray si kaagayem ko kat pagsilusan na. Nanang, di yumat kadwa ni tatang anagawid. Nagbati da ijay sentro. Makadlawa kun nanang. Idi agsapa, saan kayo anagkuyog? Ita, saan kayo manen anagkuyog anagawid? Masapul aya ngagkuyog kami akanayon, Jenna. Wano? Adda saan nyo anagkinaawatan? Ay, nabanugak. Kayat konti agina na. Di mo pa'y sinong batan ti damdamagak, nanang. Ay awan tinagapaan mi. Okay kami lang ni tatang mo. Oh, nasungbatan kan, mabalinan ti agina na. Ni nanang mo. Tatang, simbang pet kamot gaya man. Nagawid ka din ni nanang mo anak kaw. Itay pa'y addan ijay siledyo. Nasayat mo't nga rod no kasta. Wen gayam, adto'y ti pasarabok ken ka. Ay, agyaman tatang. Sigurado ak amagustuam dagitoy anak kaw. Ay nawaw, apayin anak kaw, adda ka di tinapasamak. Kitaan naklatamo takasta. Tatang, agpudno kayo man. Okay kayo kadilaeng kan ni nanang? Wen mo't anak kaw, apay saludsud mo. Ibagayo ko matipudno. Si kakit di mo't Gina, okay kami laang kininanang mo. Agtugaw kakit di, taramanam ti ginatang ko apasarabok. Naimbangag sa pambakit. Awan tinaimbag itibigat ko, gare. Ay nawaw, aging ka di ita, kat nasakit tinakamukan niya, bakit? Agdamag ka pa'y laeng. Kat amumatan tisong bat ko itinay taadam-damagam. Basol ko pa'y gayam ita, sali? Amom ka de nga ado dagiti tao nakakita ka data ijay sentro, idikalman. Nukasta, pudno gayam nga ibaynak. Nukasta mo't laeng gayam. Saan kami latakuman anap-napan kan Fidel? Nasaysaya at kumaa, no saan kayo anapan? Mauma ko ni ti kasta nga ugalim. Inbabay na kijay sentro di kalman. Kasta pa'y laang ti panagsasaom kanya kita. Ha? Si kalang ay tinauma.
Uray siyak nao maakmatan. Anya nga rod ti kayat mo? Agbado ak iti disente, oray sa anak a komportable, tapno laeng saan anak kababain ka nagiti makam amo ka data. Kita amat ngamin ati panagbadbadom. Agbado kamat iti presentable. Ay unay kan. Ket di sumay, anya ti panakaawat mo iti presentable aya. Awan mo ti inbagan ni Mayor a masapul nga ag-formal attire dagiti mapan makifiesta. Ay na naimbaglaang ang tanasalaw ka, Jenna, balasang ka. Ni, apay ka di, Auntie Edna? Agdardaras ka kaday. Ada kumakayat ko nga ibaga keng ka. Saan mo't kit di, Maasyanak ngamin ka ni tatang mo. Apay ka di, Auntie. Kasta unay ti suron ni nanang muken kwa na idinapan kami nakifiesta. Di na kano ngamin nagustuhan ti simple akawas ni Parigaray. Pinagsasawan na pa'y. No kasta, ibain ni nanang ni tatang. Ay kasla-kasta na. Di na pa ingarod kayat nga agkuyog da. Makunkun siya akmatan. Tama nga no ang silusan ni Parigari kanyak. Isu matlagayam asaan daan nagkuyog ang nagawid iti dayjay nga aldaw. Nanang, sa dino ti ayan ni tatang? Ay napan, ija garden na. Nanang, pudno ka di tinadamag ko? Ibain nyo kanumat ni tatang. Ay nawaw, asino tinakadamagam iti dayta, Jenna. Isumat ti ko na dagiti nakakita iti inaramid yu ijay sentro, iti napalabas nga aldaw. Anya, nalabas mat ati kas jay, nanang. Ibain nyo lang arudan, pinagsasawan nyo pa'y. Naimbag kumaano saan nga ado tinakakita kan nakangag. Basol ko pa'y gayam ita. Simple laeng ni tatang. Ngam saan nga umno arason dayta tapno ibain nyo ti mismo nga asawa yo. Tapno amo yo, nanang. Siyak ti masaksaktan iti aramiden nyo kan ni tatang. Ay, pangaasiyo ko ma. Di yu ulitan ti kasdya nga inaramid yo. Saan agaputan napakumbaba ni tatang? Kat abuswan nyo matan. Adamot rik na Uray saan nga ibaga ni tatang. Amok ang masaksaktan iti kasjay nga aramiden nyo. Gare, lakay, mangan kan Ay nawaw, itaman pa'y anapanunot mo ti mangidasar iti kanal. Ay, kayat ko ti bumawi, lakay. Ay, pasensya ka na. No kasya ti panagsasaukan ka. Pasensya ka mat no nasungbatan kay dinabingsan nga aldaw bakay. Ay, siyak ti rumbeng nga agkid daw iti pamakawan mo, lakay. Siyak ti nagbidot. Amok, nasaktan ka. Ang sapay la kumaa, tamapakawan nak. Lipaten tanday jay bakay. Gagangay ti biyag tinaasawaan. At dadagiti saan a pagkinaawatan. Ay, sorry talaga, lakay. Ikarig, saanen ang maulit tinapasamak? Kastaan, nanang, tatang. Nay, ada ka matgaya man dyan na anak ko. Itay pa'y ading danggak ti pagsarsaritaan nyo ka ni tatang. Kat maragsa ka na, tanagkin na awatan kayo matlaang. Siyempre, san ba't nga umnuara sunday jay? Tapno agsina kami anak kaw. Kat si ka, nanang, be proud ka ni tatang. Ngamin, uray no simple, responsable mat. Kang runan iti amin, napakumbaba kan saan na kayo akabgabilan. Ay na, wen anak ko, kat dakkel day ta apagyamanak launay iti Diyos. Ay, nawaw! Di mo ibain nilakay mo.
Uray simple lang ti panagbadbado na, no lakit dita muna ti responsibilidad na nagasat ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.